Amemba bayo ni bakuthira bagi access mbeche chiao arakunze ore muthikire gukurukira kethani app mobile banking kana kainya *686# kana kinya ATM agency banking kana watumira paybill collection ira ni free aranira nabo gukurukira namba ya thimu 0728 787972 kana wetekiri www.solutionsacco.com. Solutions Sacco, your ultimate financial partner. Ni dhaire kiroketa dakika 15 muthikire ndene ya mubango ya Chanchamuka. Very good morning na kethekeni sana Ntoba TV. Karibuni sana kile mubango ku KIANJAI FM 96.4 ukirwa na Arua. Tuli na MCA wa wadi ya KIANJAI kwa itala mbele bururu kile kameme ya Wero Mheshimiwa NAIBAE. Karibu sana Mheshimiwa. Thank you very much. Ntoba watone la Kanya ukirwa na Arua and you're looking sharp. What's up? Kwa Mike. Karibu sana Mheshimiwa. So, hiyo ndio kuonero kideta sana. Actually mwanka wa Romia bunge. No ntubo mantu yaro karika KIANJAI. I'm sure no ororo KIANJAI lakini yani mantu yo karika nterechi on the maua is even worse. Mubango yakuni yuko na it will be okay ndera mudhikeria na mutegeri wa Wero rukirwa na Arua ati Mheshimiwa NAIBAE nwe chairman wa committee ya agriculture, so mantu yo remi yonde kinyayo murie. Mheshimiwa, what's happening? What is the plan? Bro wire ate after we kuromia mbunge. Karibu zimamishe rege jana. Asante sana Wero TV na Radio 96.4 nontu kinyabo wa kumpakanya kakwithira ndiri na baburu kiriro ntuko yeruare ni ma woneke NAIBAE MC o KIANJAI ward ni rombere kurongeka shughuli chia assembly eworo assembly chia kawaida na members baomba consupport na wingi na barwa mana woni na kuwa aliera tu kukulokira thai nembe ndene Meru county na KIANJAI to affected to bonene sana family nkuruki ya 600 chire affected kure antu bako mama street ne kure antu bengirwe nyumba kapisa kure antu baromba iraro kuiba mubathamirite kinya chukuru bioro bia ujuraru we ku komba gwethera kinya kwina outbreak ya cholera na ndona kinya kethera ntiarakia muno mbarakia na mpango kiasi eworo indirombere kuthanduka kabisa nontu bothina irantu bako bakulukira na ndona tugakara tukiri batwe ya county assembly Meru na ne batwe oversight ne batu to bate kwa ilia ina mantu ya twetera taratibu denda kumenya ketheri twethera twina desk ya disaster management kana obatu boa aina yoyote boke ya kumira county yetu ya Meru ire prepared bonganatia nonto ranku wa mantu ya disaster te mbura yonka itwethera tukimenya mbura ire yombekia kura ego ukulokethia ekethirerio na kukethera kwena mabatu ya mbere twetera Rais Ruto aumira nturene na utire akaumira nturene akuluka MCA no agomea thina chiantu bawe ontura batwe turi county ya Meru turigiritie mantu yarombikia kumira na njirekari monki yomba kuuma ndaracha chombo tweka mabatu yange ya mainge yomba kumira kinya ndamwira chiaki chomba ko bust yatoka Ruiru eta rukethira antu nturene mbere antu mauma Nairobi ki national government baginya nturene chietu county yetu ikethira etetheti ate imbi kinya kidogo baina bio biraba ombeki otetheria antu betu ibia kurea ikoreria monki ari maromba na kinya maromba kwe no yatendeka maromba yake ya kuithira ya tena action kana yatina njira ya kuithira oreo utethio mtubura tomba gwende murungu baba tutethie rururu raire KIANJAI ruinge muno haleluya rukiragi kana murungu rwaita ruongo rutita kinyoro mbatea wiromba na uri kuma ruene rure nja kethera imutaro ruiro rurone kelwa nararu bati weta so Mheshimiwa, you know
twithitira iciel nino neyite nyegete president na wira tithira Elnino the med department ni batwirite ati gukethwa kuri na mbura in excess so mantu ya abati kwethwa ya bangiri kuma mapema kethwa ni drainages KIANJAI yaku kekenje drainage na mapema and those other places kwethwa ni antu bakabangwana na mapema bikora bikethwa biori because from where I sit I understand ati ni kwakilukirie milioni 65 cia disaster management. Where is this money? We need to obtain a supplementary budget. No, to worry executive, but we are the nani assembly. Worry assembly, but we are the nani executive. Worry governor baka deputy president national government. Where did we go wrong? Nito ntumanto ya tabangi mapema KIANJAI mitaro ya kwenderuo idhura ni njiro tayari na kuhuko tena do put the nature drainage. Kambu ya thina KIANJAI mbaririte kuma tene. Kuma ndaukumire assembly kana kuma antu ba KIANJAI bandurire. Nenda ombire kwariria mantu yau na kinya ndaya kinyithia ki desk ya governor. Ndiraua thina cha KIANJAI ni chioi. Na ndiraweta ringi na ndirera governor thine KIANJAI ni drainage. Kuma thoko nendene nara ekuru bendairia mingao yo mpempe nchabe mario na bingi nontu thoko ukuliana kwayo kutiambiritie rwari kukwambiriria tene na wonende muchiero KIANJAI nintwere kuona antu baichabula ruwe na nende ndauwa nontu nani murungu ontethia antu ba KIANJAI ba onchala thine kankameariria nontu thoko ya KIANJAI isava Tigania East na Tigania West na kinyantu baumete Meru town ibeta kwendia into bio KIANJAI True. Kou dira ukuringithia maendeleo ya KIANJAI thokone no kwethira ukiringithia nkoro nyingi nontu antu baba ingi baraba kwendi into bio araba uchoa mugate ba uchoa school fees ibakuma entirely Meru county kou ndaomba kwariria machokio ntayona lakini ntiwa ateka blame ngavana nontu bombura mbura ikitharimu lakini gavana agoyokia itarira yatire ya kona antu bakwa na inkomuririra kinyeruari kinyantuko chethira nkimutumaira message nkimutumaira kinya video clips nkamwira thine nibwe kario na nema kwena mbecha tokulukirie chia manto ya disaster manto ya kurungamira mathina yara yaombekia kumira Metino. na tethine uyo nkanontu metino no yumire na njira nyingi na nitubati kwethira tukimenya yabura oregiomburia supplementary budget kuirobo iko supplementary budget yete to amichokia utirio nontu supplementary budget ike ya kuretwa assembly to amichokia kana to karea media yonde kamenya na antu bamiru bonde bakethera bakimenya mbuga kanga vana atiraomba kuibangania kana antu bawe babanga thirikari yawe bura kwenda na twitwe ya twailia supplementary budget ira ne wetania na demand kana mantu yara antu bamiru bakwenda onto bombere supplementary budget yake yakuya kwina mitino ite twene mbura gwitukanga kwa barabara ndaracha na mbuwe kweya motombe kia korwamia tukauga kethira you one cow need a family one need a family tomba kurungwika na ndi chairman wa agriculture committee nkiwa eute priority bono turwamie tueta utegera antu betu baraba komite ndwineri tumbikio basevu atia mbecha ino tuyukia tuwekira kiri kathati kara kabati kwethira kakitethia mumeru urate na nyumba urate na bia kuria urate umba kuma nture newe eta nture rarita irangwe nonto for example antu bakwa kuma momoire berega ira ibarwa na raisio barabara ichi tukangire batumbo kinyesio ko bamwe by stranded nyumba chio batumba kuma baita kurita ibarwa batumba weta kinyachi bitari barwa barabara ichi tukire baraginya bakwithira baina mathiko mantu ya marito lakini nario orengio branda wa mantu yote umbako blame governor imbura imanto ya kimurungu in natural disaster lakini ra natural disaster ye ya kana manto ye ya yara ya tikwirigiri kana yara ya kwirigiri
thirikari kumira ya address mantu ya thirikari kumira yoni antu ba ndi umwe wenu na ndi mnene wenu wa county ya Meru nkuyobwalia nkuya kuona na ate buturatura no ntu mujumbe wenu award nari ya emba ndigaira message nari ya embira nante paira kinya audio clips antu mirambira kwina thine kario nano ko denda munene wa county ya Your Excellency Governor Kawira Mwangaza there na press conference ya ko brief Meru obera atri kwina mutino yombura ire kura excess Elnino kuntu ko kwinge flood kuntu ko kwinge barabara iwitukanga inkumanya bote kombo kinya chibitare inkumanya bote kombo kinya chukuru kana tunisene mubango yokwa ngete rambecha ire igura ni release etwa kana iti release etwe bote kwa better the national government enkinyetheria mbecha mbecha irande na chiche mantu yange icho nkwenda nende assembly ekurukia tutumira utetheria kirobatu bo so mheshimiwa county ya Meru county ya Tharaka Nithi Siolo na Marsabit irachi rutero rwa eastern kana upper eastern ni county irachi thitu ikiringi kabone nene sana na niweti michemanio ya president ya deputy president kiri rwari rwa Elnino ikiwetwa Meru Tharaka Nithi Siolo na Marsabit ni county riweti katwaririe Meru na Tharaka Nithi Tharaka Nithi mbere ya Elnino yamberia Gavana Muthome Njuki na abwithirie committee karimi ya corona mitino ya Elnino we covered the story na watanirite na MCAs kwithira bakiariria mantu ya na baita kinya mantu ya ngendo bawote weta ome ndo staff kenda bedro bena becha enough chokorwa na mitino ya Elnino Meru County what have you done kana babu no impeachment here impeachment there role ya assembly kiri mantu ya nimbi kana ikoromia rwari assembly twarire mantu Elnino tukirwamia rwaria ro kawaida ro assembly kana normal house business kwariria mantu ya Elnino nonto ni disaster katwa ilete tukona executive tete bora kubati kweta assembly tio ibanga assembly ni a oversight ni a kwailia nara kwina thina na kuwa akwina thina oya bora turakulokirie woro kire motion yorandira ombere kureta ndene ya assembly ndawa tutirelewa na Meru batirelewa mupangilio yo executive kire mantu yo konia mutino yo Elnino kote committee a Meru bakomenya ngakuria dula na Karimi County bora ikwa desk ya disaster management Meru bora eleswa borero inaire borero even a department of the same ikupati kwethera kwina desk eranto batangazirike media bakero kukea kwethera kwina mapromoko kukea kwethera kwina wituka kwa barabara kukethera kwina mantu ya antu weta na ruwe bobweri kuringa nambe kana bora mukuringa nambe bobweri weta desk fulani nekenda tuona thirikari account ikinyete right thakiantu for example kinyoge agwethera iba kuremwa kana bakethera imbecha batena chio of which nkomea mbecha ireo iba bati gwethera baituma officials ba county weta utetheria ki mantu ya public awareness kire mantu ya public health kinya bare mi kuritarwe KIANJAI bakethera bru last solution bakuremo ikwan block ruiru bakuremo tetheria na njirenge batiremo ikura ndawa chio spray kiruiru kenda antu batomba kuwatwa ni waterborne diseases ko role to as an assembly ikuailia thina naraire na kuwa thinerea for example kwina act ya disaster management ya 2016 aranga vana abwire kwethera aichia person wa committee ile bati kwethera kirungamira maubatu ya yao na kinya wa Karimi County muchara yo kwira wona nwithaira wikirite ka priority ka kuwa ndare ya school fees anabare bia kuria twekira nguo kwina mbecha chi emergency for any eventuality bura bombe kia kuumira ontu
buti kwirigiri okarita kathatine karaka CV twara wekira kende ndo nte wiche thina ni yite kana ende nte utalite mugeni akeyo tutembele ko tembeja chieria ndo bati kumenya okiinteracti oborogorianira na antu baku kinya family wirigirite mugeni umwe na nte bakua we mwana wo bakeya antu 10 otembo berende ria rite ochoke. So the same thing mbecha hii chire kinya kire operation ya ofisi ya governor mbecha yuni bati kwethira chietu megate kire okolea ibati kwethira chietu mega kire okolea ya kisheria ya thirikari ya wetotethia antu barabe na mobatu kethira ya mbecha ira tona ikiuma chia manto ya hospitality na mbecha ira chia thetairo hospitality ni thire Mumeru rairwine na kurirwa eria na kurirwa kamutu na tumantu tunge twingi na kubwetherua kinya wakamenya kwina kagina kethaira kahitwa hospitality dara office ne ngavana na iko katwita athia tukureterwa kathati kara kinya tuituwiritwe. So Weshimua, Mumeru akarandeu atiri itumikia darakanithi bangito nuntu bakwithirwa ati MCS bo maybe ni bo karania ndina governor bo mo advice bo mwira let's do this wondie kwa KIANJAI kariu KIANJAI kala maybe ko kariu na tombo tutethia so the only problem ira tomba kwithwa twini onde ne county Meru akawa atiri nuntu bakwithirwa ati NAIBAE na MCS bangi ba county Meru 58 bati kuonana na governor bati ku advise governor. The only thing irabenyo bunge ne county Meru ni kuimpeach governor and yet mushimwe turona buku masini tukutemu chema turona maybe buikite amwe yo kureta thiri. Maybe there is still tension between assembly and executive. So mechema niebo weka niyo bati kwitho bukiareria maybe mantu ya disaster onteji na buka advise governor because kinya kethro na cabinet yewe you also ya representatives bantu ibabu bati kwithwa bwe mwira atiri governor KIANJAI tukiakwethia ona tukaniche ruru ithokone kenda antu bona wakwenderia antu bona bachoka michiyo. If you win a meeting na governor bwa karanthi bwa mweleza bwa mo advice then KIANJAI tithira yero ine bureka dithai manto yao kwa riri manto very sensitive. Expectation ye kwa after second impeachment governor arengeta antu beta eminent persons kuma Meru athomi bara bethaira bati siasene na batiu pendelea thirikari ya governor ni mama batiu pendelea rwangi rwa county assembly of Meru bena key interest ya Mumeru bathikire siasa ichi thaira iria niriku au ngavana gitumi antu bakuringa kura kinya na senate bakaringa antu 20 bati arabana motion yoyo kuria imbi anu ichokerete wichuria imbi thina assembly ri no mba device akiriyo no nthikira no tukarana kianwe no ntoimbona Ruto narawita Mheshimiwa Rais Ruto kinya narawita nturene kuri members of a National Assembly batiurakirwe na bakethira iba umwakirira na iba umwira na kinya assembly re ba umwira thina ire araka na antu bari kwina thina kwiba mwambua ba impicha inyanga vana no ntobo kwethira mbua bationo thikiri batithikirwa. For me cure reconciliation is the best thing na kinya kethira ture na ndamu kinya kethira iwoni ndone tuga chio ya ile ndamba kuthwana thwani nti tumocho oreo kinya nindi mwana ndamu muntu aungera mbere muntu aungera ile ndrethera ndina makosa kana ntina makosa oso kenda wichokera thwani na mburia athine kori imbi athina ya antu bari imbi nontu narangweta kinya gutemero baba wambira babu itu kumenya thina chienu ikintu kitawa stakeholder management kumania kiri munene wenu. Stakeholder management ni kwithirwo kiritaniria ngui na antu kinya bara opposition
antu paraba o support antu paraba tiko support yani ukethera nuringite thabure yaku ya woni nomba kuwa ndachindire gite KMCA KIANJAI ward nonto bwa some factors antu baratorwamia bombwa ibari baba ingi sana out of 22,000 votes cha KIANJAI ward ichiagairwe no muntu agairwa chiaki lakini ndaichokera ndiri MCO KIANJAI ngaichiuri atiri ndachindire atia kandari the most popular nkauwa kakuibwa ko karikire na kinya murungu kantetherie na murungu ari untethia onto ndarwami 2017 ndeya number 2 na kagita kaunda yire number 2 siasa ira ndaringaninka ntare na stakeholders ntare na antu bauntetheria ndaringa siasa keninka na ntekwelewa siasa mbura iringawa so ndeya ndauwa kura chia kwa 3,500 na kura ira ingi nacho barabangi baringiri icho nyingi so ndachokerekere antu bakenja enda bera atiri muntu tandingire kura norandingire twatanire itwethere twikintu kimwe thai IBC ne declare wa NAIBAE no MCA o KIANJAI ward ende baraba ingi batandingirete kura ndabachokia kathatina kamona woni of course ndabera atiri katuritanĩrie ngwe amwe tukiathana na kinya expectation ira burare achio ki barabange boringire kura chirete ikiwoni na burabo kienda kwatha antu bara boringaira kura nekenda baburitira ngui ndeterei mantu yau tuthwani amwe tukarenthi tuendelee thie KIANJAI ward fair enough nende kinya woni kira gavana atiri kura cha kiraitu kura cha lentore ikaringanirwa atethera I the most popular candidate ko nabati kuria antu bara bare athingati ba kiraitu antu bara bare athingati ba lentore na tambombe kio bachokaniria na bakeya kiuni tukethera tukiatha Meru twikintu kimwe nontu governor nwe uniting factor kana nwe ngwataniro ya Meru antu baibakia na batibakie ibabati kwethira bonde baikaramwe bakathikanira bakethira bakiendelethia Meru mbere na ngichokera romboria mbira mantu ya kwethira tutina ngwataniro na governor siasa teo chore siasa tempatho ombo mbikwa eruare kanaro tukina rwimbo rumwe na kawira mwangaza of course no it happened once uti permanent enmity na omba kwethira 2027 turwamia kiama kimwe ndaomba kwethira ringi ndiki ama kingi no ya ikingi lakini achalwa twachamania ringi katukarea kuritaniria ngui uti uchore bugwitia nikenda turitira mu Meru ngui woni na governor kambwiri gwithira nkimweleza thina chiako chia KIANJAI achikwa ngatira na nkamenyethia antu bako ba KIANJAI imbaririte thina chienu ona na kethira ni rugai rwa Meru rubati kwithira rukigairwa antu bonthe ba KIANJAI ndethira oni ngwetaniria governor ndethira ntiwetaniria noe antu bako ba KIANJAI by na right ekikatiba ekuritirwa ngui na tukimenya kinya antu ba KIANJAI baringire kura na baringira governor na kinya barana bata muringire iba wetia services chia Meru riu mantu ya kwithira batu tukaraniria nthi na governor kambuwe tutewetio chore kenda tukaranthi turetia relationship kawaida yoritingwe bwa Meru in a professional manner yana manto yawe na manto ya ukonia wea kana utethio bwa antu betu ba Meru manto yoto akurukirukiri bila pingamizi yoyote na kambuwe kinyare uiko kure antu beti assembly ba chief officer CEC ekira wa impeachment ikwingwa ni invitation
ekuthikirwo na kumenya kwina thina kana gutina thina na kwaria ma oni ke guthikira ngai kwa kiro chunko nibo muntu fulani atena thina tiwa muntu na bati ko blame kana na bweri kuritongwine nontu ana bara bombe bande kikire county ya Meru ne antu betu ba Meru county. Very well. Okay. Now, Mheshimiwa, problem ira yomba kwithirwa irio atika executive na assembly thai ni ati executive yomba kwithirwa ikiona yaka the assembly ikweria kurwa na mirandi yonthe ira governor aretete new including personal initiatives ya okolea ira antu bonde kana MCA supporters bakawira bomba kwithwa bakiona yaka MCAs bakurwanio nonto everywhere you go ni kabuku ati tutekwenda okolea okay ya kwithwa bukurwa mwankana personal initiatives chiawe then that could be the biggest problem eriomba kwithwa ere yao mheshimiwa mbere ochoke kiuri kiu kambire muthikiria weturukirwa na ru ati KCB ni rurite mirango yo kwa kaita ka miaka yanara 27 Kenya kiyukio chiathi East Africa yamwe Africa ikiwatanira KCB ni yario na gahakikisha ati East Africa Kenya na Africa yonthe ni ukura kiuchumi na kibiashara ya tirati ni kuwatanithia mamilioni ya Africans kiri maumba ni ya manene ya kibiashara na kiuchumi naomba kwithirwa yikuria bonene KCB muthikiria ni ritanirite tirati customers bayo na stakeholders bayo niba tetheria bonene sana kiri ukura kiuchumi bwa East Africa na muthikiria mtikumya ni bibio weterete lakini kaitene ka KCB ni ritanirite bonene sana kwithirwa yitane na weno ntuba kwithirwa ati undisputed niyo tongeretie kiri mantu ya banking ndene ya Kenya na East Africa yonde kwa jumla na kwa umuthikiria kaitene kao yora KCB bakwira ati ni ya mtu wende na niyo tetheri ati mtu wende okura KCB ni thero ikielewa mobatu ya customers bayo na stakeholders bayo KCB ni thero ikielewa mantu ya ku KCB ni bokwa loan kana ni bokwa kanya wika muthithu KCB ni bokwa kanya kwithirwa wikura na rirado onde ukuthwaniria kwithirwa ukiria maybe ni biashara yaku kanori mibwaku KCB bari kwira bari ono ntubwaku na bari kwira ati kiri mtu wende kaita konde onara konde akethirwa ari rwethirwa ni corporate rwethirwa ni ma industry ya kwethirwa ya ichenji ya moturo yantu rwethirwa ni murimi yantu ana rwethirwa ni murethi rwethirwa ni mtu enda kabiashara kake KCB bank bari kwira ati ni barurite miario kiri mtu wende nawe rura miario ku kinyankuruki etakiri branch ya KCB etakiri website ya KCB kana kiri agent wa KCB nikienda withdraw kirura miarie kinyankuruki na muthikiria bari kwira atiri umba ni bonde bomba kuonekana ke ukya kwithira miari yonde ni ruori na nibo KCB bokwira ati ni barurite miari yonde kiri uwe miruore kinyankuruki ukilukira wita kiri branch yote ya KCB kana agent wa KCB kana wita kiri mutandao ya KCB for people for better. Thank you. Nani muthikiria nkwire mantuji Safaricom nontukagitenega kaingo kwira okairi amba nandi baratigire utumira bunduki kuia bare tumira women ekyo gitumingo kwira inyagwe ithro wina nkuruki kana wina women nkuruki ya mwambo ukuringira thimu akwire ngwendo kuongera limit ekwe fuliza kana kwina promotion elipa mdogo kana kinya kwina mbesho shindite acha cha Safaricom ithro gintumira mbesha fulani twithro toki update sim card kana twithro toki me unlock sijui kuna reversal manto amaingi amba baromere mono mitandaone ibakweza bakwira onire ndi musiasa fulani ethero wako ina promotion agwitithia na mbere kana kwina mantu agwitithia na mbere tafadhali ukaja kugwa mutego one juu ethero geumia nkurukia mwamba na kyo gitumingo kura kethera kwina namba yo guchumbura yo kuringira thimu ya kwira anga sijui kuna nini anga story mingi hapana toma namba yo kire 333 Safaricom bakethera bakideal nayo gutigira ati fraudsters kana namba baba ibakwitirwa bakitiga guketha aria bateyandite ku karada ukenda kwithirwa kiwa mono gukurukira mitandao no gukurukira sim card yaku ya Safaricom tigera atote ku entertainment jabamba na kethera ku promotion kana guti promotion urethera ugi participate please tika kwenda kwethera kiuga ati ukuringiro thimu ugachi wo guchindangirie kana anga wo guchindangirie 500 ukira tumangirie 10 twethe tugutumira mwira agite na umbere utumire wingi tigere si ndio akate huko akupatia akate hiyo akupe balance. Mheshimiwa, very quickly no tukwenda twariria mantu ya department is it a sectoral department ya agriculture now problem ira yumba kwithirwa erio ni ati antu ibakuona ibariona yaka bukurwa na mibango ya governor
such that nwe kinyawe she has no time for you nonto she's busy kwethwa akilikithia manifesto ewe na abwe you're busy fighting her. Tewetikia personally in corona governor ga support governor miradi ekie miradi rankona ni ku make sense kire antu bakwa bakenjai na nyengwetikia colleagues bakwa utimu mtu korona miradi ya governor lakini miradi ni bahati kuithira eke fall under sheria kethira ni policy ikuithire kwina policy ya kumenya kana ku guide muritire ywa kingui no kienda kumenya uthi muntu korona governor mantu yara yabwiri kukulukira assembly ya kuluke tuone no akarukia na tuone kethira yena interest ya Mumeru yethira yena interest ya Mumeru ya brankuwa oni ikuiye kwina supplementary budget ekwariria mantu ya Elnino antu betu rapombekia kwethira ba compensator bakatetherwa kenda kinya witi na mbere menya riu thai tugiarire kinya mantu ya disaster kwe disaster ngeyite after mbura tuito ketha into bietu mindene toaketha into kidogo sana nuntu kwe miunda ya thambirwe kabisa irui True. Kou murimi utebietete oketha na murimi ngiariria murimi kinya ni nde murimi na nde chairman wa committee ya agriculture kambuwe kenda Mumeru awirua ilazima mtu urokwithira akirima ethira awiritwe ena mbecha mubukoni na kiu kinya kyo kiyika kwa bwega kou kinya ngui bukurita babu bukiarakia bukira antu betu ba Meru menyera kinya uteke kuiyo imwamba thimune aikwira uchinda ngambi na ndiko meimbia uchinda nonto ne tonto chinda wiwe nkawe no tukiora participate muntu auchalo na yuweke NAIBAE obwiri kuthira uchinda ngiri ya oninga antu bonke obora bera kinya muntu ambadikira kamwira arite udi gokosera ikiriongi ko gakoda kuwa batwe ote ndoereo ati yekurwa na miradi ya governor kankwire ndona ereri mheshimiwa governor echo na interest ya Yembe Central I think kwa area thiru gai natho nara na yana equipment cia agriculture farm inputs cia agriculture chairman wa committee ya agriculture wa bunge ya county Meru karimi atareo ken NAIBAE yoria atari nara governor aya na equipment iji so there is a big disconnect na gap nene sana ati kenu yani executive umwete the left ungete the right ukia kwithirwa chairman wa agriculture atithirwa arikiri muchamanio kana karokira governor tete kwa ya farm inputs then for a fact we are not ended well as a county. Nema tare muchamanio na yuna kinya ntamenya mantu yara ya kuendelea ntamenya equipment ina cheumete na ni muritire yo gavana yo kingui kinya mbere no bwarita ngui yo omba wikirwa nau na yete nture neku meoto mbomura gavana ndi nkorombo mbira ire wiyete uke kwethira no ndombira no yite kana uge ndombira kwina project plan kana inkwenda input yeku kana nate ukuthwania it is important leadership wewe ya change ya also in a way kethira i chairman but different committees in the assembly akethira kinya chairman yabo aibauria maoni na kienda kumenya mitaratara hii itatia kana bwiri gwitatia lakini MC one karira akwenda kwithira akiassociate na governor kana bakithira baria amoka kwikia kwenda kia personal kinya muritire ngui ratu kurita thai muritire sasa wanonto mundu na kurita ngweki onge na kuritekie mheshimiwa really na ntikwenda kuinsinuate anything inkuone tekire mechamanio le that way na ya CS wa agriculture lirari Meru no kiro maro ukiintroduce ni chairman wa committee ya agriculture ndene bunge ya county ya Meru so how come mtu umete Nairobi no kumianete te Antoana oeta kinyeti wodi ne ku KIANJAI whereas governor teta PA wa CS medical tour
kiatho CS nakio Meru nethera ndingirite thimu na mbira kinyari kuraya na wa boreholes cha national government nambi nivoveta kire exercise yu na amboria maoni na amboria kinya nara kwina ndwanda side ina ndamwa maoni yako etaringanira na ya mtungi nonto no mbethire nkimwira na ino Rwanda na ti Rwanda kenda kwina obatu nyankuruki yes. Okay, mheshimiwa mbetikirie ntome comment ijirida tukiri Facebook na nkona tha chetu ikuthira Brayo ariwa hello Martin and Karimi, as long as these fights are on no development, meaning faru wawili wakipigana nyasi uumia ama vita vya panzi wawili tijara ya kunguru kido ile unta thomere arona bwana arua kethiono na NAIBAE mno akawa I agree with him ikobati kwethirwa kwina department ya disaster management Rwanda as an entire ministry of disaster management better cha emergency ni batu otumirwa itayari utethia mwananchi barabona ni tieni wa kana barabara linganitwe ni watibwa Elnino akwamba wakuru forte kabo bus power by the mheshimiwa nokia bus na kwene nyingi au mheshimiwa Joshua Kirime ariwa Joshua Kirime omukiamaru aketheke na bukethia honorable Ken wa KIANJAI na kwake kumetoboka maji kila mahali ako na mpango gani na governor asikize viongozi wengine ka MCU. Someone here is saying aretwa Ntoku KIANJAI ward Mudhiru. Ningependa kwanza kushukuru mheshimiwa Ken hata kwa kutokuwa mbele kwa hizo impeachment hapo awali. Alafu KIANJAI market pia kuna improvement juu mheshimiwa amejaribu vile anaweza maji imeanza kutoka. Lakini tu ningeomba hata kama Kamoja road sio yake tu ajaribu vile inaweza rekebishwa. Ukifika Machaku kayo tu hata Machaku. Kuna maji inatoka na chini na njia yote imekatika katikati. Ukifika Luria na Kanambuli River hapo damu iko maji na matope sana, hata usiku watu wa pikipiki tunaogopa sana hata kupita, otherwise tunakuaminia mkubwa. But kwine mwao ya James Kimathi James Kimathi ariwatri say hi to mheshimiwa, uliza mheshimiwa si pesa ya disaster watasema ni okolea, kila kitu yao ni okolea ng'ombe ni okolea, mbuzi, pipes, tanks, na juzi governor distributing agricultural equipment same MCA said it was a national government project. Let him come out clearly. Nendo come out very clearly that only personal entaro na okolea nantethera ndina thina ntu bakebethirwo okolea lakini kinya okolea wimbu anethere is structured very well such that it which okolea no manto ya thirikari I personally brambichi kambua kinya okolea nenenkerwe first gentleman Meru okolea kana kakaiye just obora gwethara gwena empowerment ya kana kakale kinya kana kakaiye nako ikakuthangika na ikathangikite zaidi noko yakwa ilia antu baratha ai bari in zaidi take our child boy child ko sector uginya atirwa first gentleman na buru akabwithirwa tubecha twawe akaria tuoka andro au to tumikaira manto ya lakini manto ya kithirikari katuye ki manto ya kithirikari thai nirio tubati kwithira tukiona okolea ya kithirikari ikirita antu ruine ikithamia antu nyumba cio kwa antu I think mbono onere kinya ukulukira kiria ringi bicha benu baweru nuonere kwi mtu akurara nyumba inelia Indian Ocean ki nyumba wendene akinyarwe akathungutheta ndene akamama ate kurio tuko mbureke ya kuongeleka iheta na nyumba eu ko igitari irio county government ibati kumira ikethere kibwithie kinya kintu kitawa mapping bakethera iba wikira mipango ndene record cio kana ki database yo kumenya woni ndi mutori wa ruiriro rera ndi neighbor KIANJAI nonto ndi neighbor wa ward yetu wa ruiriro rera ruiru rukuma kinya baisigiria na rakibiriche rukeya ruya rukimomokaira antu bakwa rukeya rukithambakia miunda rukeya rukithambakia rukimomora barabara kuuri madam governor
okay akuringa bicha obwithia mapping boya no kumenya rweru inombekio kururingira kona kana ina ombekio roelekeza roeta rokareka kuya kuthangikia antu bakwa batiania na nkiwao county ya Meru etina dam tigania west na mbura irira yurire na wingio tupate kwethira twena dam yelechia county at least yemwe division ya mituntu ingi nara urabo meathene kuntu kweta mututi nikenda antu bakorera inya gukauma gukethira kwithano baombe kwithira iba kuona araba bautarwiro kubwithia farming. Thank you so much mheshimiwa nontoba kuona kanya. Thank you muthikiria nontoba SMS chiaku na kinyamoni jaku na kwithira ugituthikira tumbe kutha tukirikiria au mutegeri wa Weru TV tugushokira uterero rungi mubango jako gukejo geta na mbere tugashokira twaigwa nteto. Thank you mheshimiwa.